Dobro večer. Dobro večer i dobrodošle u novu epizodu našeg serijala Sretno zaposlene jer su tako odlučile. I ovo je serijal koji ima za cilj da zaposlenim ženama da onako vjetar u leđa, inspiraciju, motivaciju da se osnažite i da na svom radnom mjestu, u svom profesionalnom životu zaista ostvarujete uspjeh koji želite i koji je u skladu sa vašim željama, sa vašim potrebama i vašim sposobnostima. I naravno za sve to postoje sjajne tehnike, postoje mentori, postoje različite edukacije koje nam mogu pomoći na tom putu, a moj posao NLP trener i coach za razvoj karijere i potencijala je jedan od načina na koji možete da onako pokrenete u sebi tu iskru i da donesete odluku da želite biti sretno zaposlene žene. Kao što je i naziv ovog serijala simbolično, sretno zaposlene jer su tako odlučile. Ono u što ja vjerujem i što sam tokom 20 godina svoje karijere sretala kroz iskustva svoja i iskustva drugih zaposlenih žena jeste zapravo da je odluka ključna šta ćemo sve postići, kako ćemo se osjećati i kako će godine na radnom tržištu koje su ispred nas biti ispunjene. Da li će to biti zadovoljstvo, radost, rast, razvoj ili frustracija i osjećaj nemoći. Tako da mnogo je načina da utičemo na svoj posao i svoju karijeru, odnosno mnogo više nego što nam se u prvom trenutku zapravo čini. I večerašnja naša gošća je predivna žena koja će nam podijeliti svoja lična iskustva, kvalitetna znanja koja ima na mnogo različitih nivoa i koju ćemo pozvati sada u live. Da vidimo Morena, da li je tu. Evo ovako, samo moment da pozovemo Morenu, evo ga. Uključi i da zajedno doprinesemo večeras da ova emisija zaista bude korisna za svaku od vas na jedan poseban način, jer ono kao što kažu svako je spreman u određenom trenutku da nešto čuje. Tako da Morena i ja smo ubijeđene i vjerujemo da će makar jedna od vas večeras da osjeti vjetar u leđa, volju, podršku da uradi nešto korisno za sebe, da poboljša svoj radni dan i taj osjećaj na poslu. Tako da evo ga, Morena nam se uključila, svi koji ste tu možete da stavite jedno srce, da pozdravimo ovu predivnu ženu koja će biti sa nama večera sat vremena. Draga Morena, dobrodošla i hvala ti što si odvojila sat vremena da zajedno sa mnom budeš podrška zaposlenim ženama večeras. Dobro večer, draga Kornelija, da li se vidimo? Ja te vidim predivno i čujem te sve. I odlično. Ja moram da priznam da sam ovdje odštampala opis Morena, šta se Morena radi, koje profesije ima, koja zanimanja i to je onako prilično podugačak spisak. Tako da ja to prepuštam tebi. Izvoli, predstavi nam se šta je to što Morena radi i čime se baviš. Evo, hvala na pozivu i lijepi pozdrav svim gledateljicama i gledateljima ako ih ima. Evo, drago mi je da sam večeras ovdje i da mogu podijeliti i neka svoja iskustva i kako smo evo već i rekle i pričale o tome, ako ovakav jedan live pomogne jednoj ženi, puno smo napravile, tako da evo čestitke za ovu seriju prijenosa u živo i ovakvih događanja sigurno jako puno rezultata daju i pomažu ženama koje prate ovaj profil.
Ja sam dakle Morena, inače sam pročelnica, dakle šefica jednog odjela u javnoj upravi, direktorica poduzetničkog inkubatora, asistentica sam na fakultetu, dakle doktorica sam ekonomskih znanosti. To je onaj moj baš posao, redovni posao kojim se bavim, a u slobodno vrijeme se bavim osobnim razvojem, prvenstveno pomažem ženama i mladima i to kao certificirana Academic Life Coach i primjenjujem dakle ne samo coaching nego i pozitivnu psihologiju, obzirom da sam položila kolegij pozitivna psihologija na fakultetu Doba u Sloveniji. Evo, tako da nastojim i bavim se pomaganjem ženama i mladima da im pomognem na tom putu prema uspjehu, da postižu svoje ciljeve, da budu sretni i zadovoljni sa svojim životima i uspješni na poslu i onime čime se bave. Predivno, predivno. Eto sad vjerujem da će gledateljke koje nas gledaju razumjeti zašto sam to prepustila tebi. Toliko je toga u tvom profesionalnom životu. A ćeš nam još da kažeš gdje živiš? Živim u Poreču, evo u predivnoj Istri. Sretnica sam da živim upravo u ovoj regiji koja evo potiče jednostavno, to je takva sredina gdje se potiče na razvoj, ne samo razvoj lokalne zajednice nego i osobni razvoj, tako da je to definitivno isto utjecalo na moju motivaciju da se počnem baviti pomaganjem ženama i mladima. Da, predivno, predivno. Šta da kažem, kao što smo ja i ti malo prije razgovarali, meni je žao što se nismo upoznale ranije, dok sam živjela na Kvarneru godinu dana u Crikvenici, gdje sam ostvarila svoj san da živim na moru, da vidim kako je to. To mi je bila dugogodišnja želja, ali sam sigurna da ćemo se mi vidjeti u nekom kontekstu. I Morena, kada si vidjela naslov serijala Sretno zaposlene jer su tako odlučile. Ti si dugo godina u profesionalnom životu, imaš karijeru na mnogo različitih pozicija. Šta bi rekla sada za taj princip sretno zaposlena jer si tako odlučila? Koliko je tu istine i koliko je odluka bitna kako ćemo se osjećati na poslu? Evo, ja bi pohvalila zapravo ovaj tvoj program da se baviš zaposlenim ženama iz razloga što nekako mi se čini da današnji programi osobnog razvoja se dosta usmjeravaju na to da se žene daju otkaz, počnu baviti poduzetništvom, znači nekako se osnažuje žene da postanu samostalne i da postanu poduzetnice. A zapravo imamo jako puno žena koje su zaposlene, koje nemaju taj poduzetnički duh i ne razmišljaju o poduzetništvu, a trebale bi biti sretne na poslu i trebale bi biti osviještene na tome da je na njima ta odluka i na njima je veliki utjecaj samih njih koliko će biti zadovoljne i sretne na poslu i u kojem smjeru će se razvijati njihova budućnost u tom poslovnom smislu i njihova karijera. Evo zato sam ja bila i osmislila program, odnosno to je bio mentorski program naziva Moja karijera više od posla. Zašto? Zato što posao nije kao nekad da ga samo odradimo od 8 do 4, od 7 do 3 ili kako je već čije radno vrijeme i da tu zatvaramo vrata i da više ne razmišljamo o poslu. Danas većina poslova je takva i takva nekako današnjica da nam se zapravo naš posao proteže kroz sve sfere života, duboko zadire u naš privatni život i jako je važno da na poslu i da budemo zadovoljne i da se da ostvarimo svoj potencijal i na taj način da budemo ispunjene. Da. Predivno. Znači ta moć odluke zapravo koliko utiče na naš
unutrašnji, naš taj mentalni i emotivni sistem, da mi zapravo, ono kad kažu, kad odlučiš da ćeš nešto, onda nekako ti kao univerzum otvara prilike. U stvari, da li to zovemo univerzum ili kako god, međutim znamo uticaj odluke, kad nešto odlučimo, onda jednostavno se naša percepcija fokusira na to i vidi prilike, šire nam se, jer naša pažnja se mnogo širi i vidimo prilike koje možda do tad nismo vidjeli. Tako da tu nema neke čarobne čarolije, to je jednostavno naša neurologija, naš sistem tako funkcioniše i to je lijepo za razumjeti i kad to razumijemo onda zapravo shvatimo koliko ja imam moć da nešto odlučim, kako želim da se osjećam, kako želim da budem uspješna, jer to je sve, naravno, znamo, individualno za svaku od nas i lijepo da je tako. I ono što ženama često može biti prepreka na tom putu jeste da donesu uopšte tu odluku, pa onda da krenu da to ostvaruju, jeste nedostatak samopouzdanja. Šta bi ti rekla o tome, kako si ti sticala samopouzdanje da tako napreduješ, da ideš tom, da kažemo, svojim tim karijernim putem tako kako je išlo? Evo, pa upravo onako kako učim, dakle, i savjetujem žene kojima sam mentorica za njihov osobni razvoj, jer zapravo sve što radim kroz svoje programe povezujem svoja osobna iskustva i naučene tehnike iz pozitivne psihologije i coachinga. Kako ja dolazim i kako sam dolazila do samopouzdanja, čak još puno ranije, dakle tokom studiranja, pa kasnije traženja prvog posla i kasnije svih izazova. To je upravo tako da sam si postavljala neki mali cilj i kad sam ga ostvarila zapravo raslo je samopouzdanje jer sam vidjela da mogu. Evo ja tako na jedan najlakši način pojašnjavam ženama s kojima radim da krenu, da si postave jedan mali cilj i da ga ostvare i tu zapravo kreće povećanje tog samopouzdanja kad vide da zapravo mogu. Kao i djeca, svi smo mi dakle učili hodati i kad smo, dakle pali smo, digli smo se, ali sve smo bolje hodali i tu je raslo samopouzdanje i tako raste djeci samopouzdanje kad vide da nešto mogu, tako i mi odrasli. I smatram da je to evo jedan najbolji način, u mojem slučaju je to i bilo kada sam vidjela da zaista naročito kada mi je netko govorio ne, ti to ne možeš, a ja sam to ostvarila, tu je raslo samopouzdanje. U bilo kojoj sferi života, ne samo u poslovnom smislu, nego i u privatnom. Super, eto, vjerujem da sve koje ste ovo čule možete malo da razmislite koliko zapravo ovo primjenjujete. Jer to kad čujemo, mnogo toga ima besplatnog sadržaja i na YouTube i tako dalje, ono što ja uvijek volim da podijelim, zapiši šta ćeš da primjeniš nakon ovog našeg live-a. Na primjer, da razmisliš koliko ti koristiš to u svom svakom danu ili u jednoj nedelji ili u jednom mjesecu, koliko postavljaš ti malih ciljeva i koliko zapravo se osvijestiš, aha, ja sam to uspjela ostvariti, pa neki je to i neki recimo rok koji održiš na poslu. Morena, da li se slažeš sa mnom? Neki rok, ispunila sam to možda i dan prije. Aha, znači pa to je jedan mali uspjeh. Nemoj da se sve podrazumijeva, nego osvijesti taj svoj mali uspjeh, koliko god misliš da je mali, ali jedan mali ove nedelje, jedan sljedeći i ti jednostavno rasteš iznutra. I to je taj jedan prirodni proces kako zapravo samopouzdanje može da se korak po korak onako povećava. Naravno, znamo mi, postoji dublji radovi kad radimo individualno gdje se samopouzdanje radi na samopouzdanju i to zaista pozivam vas ako imate problem sa samopouzdanjem da radite na tome. Jer jedan moj trener volio da kaže džaba ti znanje ako nemaš stanje. Stanje znači dobro stanje, samopouzdanje. Znači sve diplome, stručnosti, znam mnogo žena sa mnogo diploma, mnogo fakulteta, međutim
kriju se iza kompjutera, na sastancima gledaju u sto umjesto da se pokažu glasno i jasno šta znaju, šta žele, šta mogu, ali eto, to je to samopouzdanje. Šta bi, kad ti radiš sa ženama ovako, šta su tvoja neka iskustva, koliko je zapravo nedostatak samopouzdanja problem kod žena u njihovom profesionalnom životu? Evo, to je jedan od, rekla bih, najvećih problema i izazova s kojima se one susreću. I to samopouzdanje je, taj manjak samopouzdanja nekako rezultat je njihovih negativnih uvjerenja koje oni imaju i koje vuču iz djetinjstva, iz mladosti, iz nekih odnosa u zrelijoj dobi koji su bili nepodržavajući, odnosno sve neka negativna uvjerenja gdje je njima netko govorio ti nisi dovoljno dobra, ti to ne možeš, bolje šuti, nemoj se javiti, budi neprimjetna, netko drugi će to sigurno bolje od tebe napraviti. Imam baš iskustvo rada sa ženama koje zapravo ne kriju, one se otvore, što je meni jako drago i dakle govore mi koja su to negativna uvjerenja, tko im je i što govorio u prošlosti i dakle prvi korak je da se riješe tih negativnih uvjerenja, da radimo, dakle mi zajednički radimo na rješavanju toga, a također istovremeno radimo u realnom vremenu, oprostite, dakle na primjerima na poslu, obzirom da imamo susrete jednom tjedno, tako da konkretno na nekim primjerima radimo baš da si postavi za cilj ono što si prije i istaknula. Dakle, u idućem tjednu ću na sastanku neću šutjeti, nego kad budem imala neku ideju ja ću se javiti i ja ću tu ideju iznijeti. I na taj način radimo da onda kada se sretnemo za tjedan dana zapravo vidimo da je ta žena jako sretna i zadovoljna da se javila, da je iznesla svoju ideju i vidi da nije tako strašno i zapravo je raste samopouzdanje i onda postavljamo neki novi cilj za idući tjedan i tako radimo kroz tjedne, a istovremeno rješavamo ta negativna uvjerenja iz prošlosti. Mm-hmm. Super, super. Dakle, da zaokružimo za žene koje možda do sad nisu bile na individualnom coachingu, na nekim radionicama, na programima ličnog razvoja i karijernog razvoja, šta god. Znači, nekorisna uvjerenja mogu da se promijene i da naše samopouzdanje postaje polako, da se osnažuje, da se povećava, kako god to zvali. Upravo tako. Tako da to je definitivno jedan od razloga da se evo angažira neki mentor, neki coach, neka stručna osoba koja može sa ženom raditi na rješavanju negativnih uvjerenja i na postavljanju ciljeva i ostvarivanju tih nekih malih koraka. Jako puno žena ima kojima samo treba mala podrška. Ja imam iskustvo s nekim ženama koje je bio dovoljan 1 sat mentorstva samo da odgonetnemo gdje se krije znači taj razlog zašto ona ima manjak samopouzdanja i kada si je ona to osvijestila jednostavno je uspjela kasnije sa tom sviješću zapravo radila je sama na tome i uspjela je izraziti svoja mišljenja i osloboditi svoj potencijal na poslu. Predivno, kad čujem takve priče, ono baš me oblije onako milina, jer nekako svaka zaposlena žena koja kaže za sebe sretno zaposlena, meni je zaista ono, baš mi bude radost, jer sam i sama zaposlena skoro 20 godina i
znam koliko je važno biti, osjećati se uspješno i zadovoljno. I ponovo kažem, za svaku ženu je to različito i ono što je važno, važno je u sebi otkriti šta je to što mene čini uspješnom, šta je to što u meni izaziva osjećaj zadovoljstva. Jer ono što je sada možda tebi važno, nije meni, ili isto tako što je važno tokom životnih faza kroz koje prolazimo, od početka karijere, pa porodica, pa mala djeca, pa onda se djeca osamostale. Znači, kroz različite životne faze i mi se mijenjamo i na poslu i nisu nam iste stvari bitne. To su te one naše neke temeljne vrijednosti, šta je to što mi je bitno u ovom trenutku. I to je nešto, ono što ja vidim u radu sa ženama, da često to zanemarimo. Žene koje imaju malu djecu hoće da izginu, da dođu do nekih visokih pozicija, sastanaka, a vamo se jedu što nisu sa djecom. A opet žene koje su 50 plus kao ja i imaju vremena, djeca su samostalno otišla, a onda kažu, joj, možda je sad kasno, a ko će mene, a 50 plus, a sada ja idem na neki program. I onda vidimo to, ona koja ima vremena, misli da je stara, ona koja je mlađa misli da mora sve odjednom i tako. Kako je to teklo u tvom životu? Kako si prilagođavala svoj karijerni put sa tim privatnim životom? Jer ti si i majka, znači prošla si kao većina žena kroz te faze kad smo imale možda neke druge stvari koje su bile bitnije u životu od posla. Da, bilo je vrlo izazovno i slažem se, dakle svaka žena ima taj svoj put i to treba poštivati, svaka svoj put jednostavno da si da vremena. Ništa se ne može sad ni odmah, nego treba poštivati sve, dakle bitne te elemente u životu da bi u konačnici bila sretna. Ono kako si rekla, ne može biti sretna i uspješna ako neki drugi segment ne funkcionira, tako da evo i u mom slučaju morala sam jednostavno u nekim fazama života raspoređivati obaveze i u jednoj fazi života naglasak je primjerice na privatnom životu, a u nekoj drugoj fazi se onda posvetimo tom karijernom rastu i razvoju. Bitno je samo da zaposlene žene da se ne uspoređuju s drugima, što danas žene često čine, dakle uspoređuju se sa rastom, dakle poslovnim razvojem svojih kolegica u istoj branši, međutim to nije dobro raditi jer to zna baš demotivirati kada se vidi da neka kolegica iz iste branše napreduje jako brzo, nego treba svaka žena gledati svoj put i dati si vremena. Smatram da treba ciljeve postavljati dugoročno, dakle dugoročne ciljeve i onda te dugoročne ciljeve podijeliti na manje podciljeve i raditi na tim podciljevima, ali ne brzati, ne pod svaku cijenu dolaziti do tog cilja u roku koju smo si odredili, nego si dati vremena da ne bi doživjeli burnout ili neke druge, suočili se s nekim drugim izazovima koji su rezultati tog našeg preambicioznosti. Da, znači obratimo pažnju na životnu fazu i šta je ono što ti je u tom trenutku najbitnije i to zovemo često prioriteti. Znači ima vremena polako sve da se rasporedi i mada danas i ove društvene mreže i trka za karijerom, trka za ekonomskim blagostanjem i tako dalje može da nas uvuče u tu neku zamku, da zanemarimo zapravo ako mi je sad imam malu djecu i to mi je prioritet i potpuno je ok da mi to bude prioritet jer djeca brzo odrastu.
ne kažem da treba karijeru zanemariti, važno je pratiti sebe jer može i jedno i drugo. To je također jedna od tema koju često srećem kod žena, da se lome između da li da budem u profesionalnom razvoju ili da se posvetim porodici i to je ta jedna, da kažemo, nekorisno naše razmišljanje ili. Ono što ja poručujem jeste i umjesto ili. Šta bi ti rekla na to, da li je moguće, odnosno vidimo u tvojom primjeru da jeste moguće, ali eto imaš neki savjet kako iskombinovati profesionalni i porodični život? Pa evo, ja sam zadovoljna na koji način ja kombiniram privatni i poslovni život. Smatram da je znači, jako bitno dobro upravljanje vremenom, to se isto uči i dakle taj dragocjeni resurs vrijeme treba dobro rasporediti između dakle svih tih obaveza. Ono što smatram da se može i jedno i drugo, ali kako sam prije rekla, dati si ipak vremena za neke stvari, primjerice i na poslu, ali i privatno ne može biti sve istovremeno i ciljeve si ne smijemo određivati dakle u prekratko vremensko razdoblje. Ono što bih htjela reći vezano za žene koje, prije si spomenula, za žene koje su na primjer već u 50. godinama, kada smatraju da je prekasno za neki napredak ili za neke promjene na bolje na poslu, evo imam jako puno takvih primjera gdje ih onda motiviram i zaista sam zadovoljna rezultatom, motiviram ih i one shvate zapravo da je možda čak i idealno vrijeme jer je taj privatni život možda sad manje zahtjevan i one su sad u fazi kada se mogu posvetiti svom osobnom razvoju i ostvarivanju svog potencijala na poslu. Dakle, sve ovisi o nama samima, o određivanju prioriteta, kako si rekla, i o upravljanju vremenom. Znači kad si postavimo ciljeve, bitno je kako ih postavljamo, to moraju biti smart ciljevi po smart metodologiji i nakon toga kako ih ostvarujemo. Mm-hmm. Super, predivno. Dakle, ohrabrenje za sve vas koje ste možda u nedoumici, mislite da možda nemate vremena ili da ste stare ili da je prekasno ili šta god. Izvolite, potražite Morenu ili mene i da poradimo na tome da otklonimo ta uvjerenja, jer to je često ono što zaposlene žene koči da napreduju, jeste ono, ne vjerujem da je za mene moguće, ne vjerujem da je moguće u mojoj organizaciji, pa onda ne vjerujem da je moguće u mom gradu ili u mojoj državi. Znači, mi smo vrlo lako na tom putu da povjerujemo da nije moguće iz nekog od ova najčešće 3 razloga. Tako da, evo, mi znamo mnogo žena koje potvrđuju suprotno i koje zaista doživljavaju svoj posao kao karijeru. I kad kažemo karijeru, ti si na svom profilu dosta pisala o tome da posao nije posao samo da odradiš 8 sati da ideš kući za neku svotu novca. Dakle, da posao postane karijera u smislu da je karijera nešto dugoročno što nam donosi zadovoljstvo, gdje možemo da se razvijamo, gdje se dobro osjećamo. Pa šta bi nam rekla ti, Morena, sada, kako da žene taj svoj posao počnu da gledaju kao karijeru, kao neko, da kažemo, dugoročno investiranje vremena i energije, da to bude zaista jedan predivan dio života? Evo, ja sve žene s kojima počnem raditi najprije pitam jedno pitanje, a to je jesi li sretna, odnosno koliko si sretna. I one mi znaju
reći da same sebe to ili nisu nikad pitale ili da se jako rijetko pitaju. Zapravo sve kreće od toga najprije osvještavanja koliko su žene zapravo zadovoljne sa trenutnom pozicijom na poslu i načinu kako one rade, kako provode to svoje radno vrijeme. Ali obzirom da sam evo i prije istaknula, posao više nije samo posao koji obavljamo, on se reflektira na naš privatan život i nekako nas i određuje i u drugim segmentima života. Zato je jako važno da žene si osvijeste gdje su sada u poslovnom smislu, dakle na poslu, i gdje žele biti za godinu, 2, 3, 4. Zapravo da li su zadovoljne, da li ostvaruju svoj potencijal, da li ostvaruju tu svoju kreativnost na poslu, da li smatraju da mogu više ili bolje ili da im na nekoj poziciji može biti ljepše i ugodnije raditi, s kakvim kolegama žele raditi. Dakle, to su sve neka pitanja koja mi radimo na radionicama, zapravo da si žene osvijeste same sebi kakav je zapravo njihov idealan posao. To su žene koje ne razmišljaju o poduzetništvu, nego se vide evo do mirovine da rade negdje za nekoga, ali je važno da one znaju u svakom trenutku kad ih neko pita kakav posao zapravo žele. Ako nisu sada zadovoljne, da traže priliku za neki napredak gdje će evo biti ili unaprijeđene ili ne mora to biti unapređenje vertikalno, može biti i horizontalno, dakle na nekom drugom radnom mjestu gdje će one biti zadovoljnije, a tu mislim zadovoljnije jer će moći ostvarivati osobni potencijal. Jako puno žena imamo koje su svjesne da imaju potencijal u sebi, ali ga jednostavno ne ostvaruju jer su negdje zapele na nekom radnom mjestu i tu se nalaze u zoni komfora iz dana u dan. Dobro je, tako funkcioniraju, to im je poznato i nema nikakvih rizika. Međutim, pitanje je koliko su zapravo zadovoljne sa tim svojim poslom, a postavlja se pitanje što će biti za 5, 10 ili 15 godina ako one ne rade na svom osobnom razvoju i ne razvijaju se kako one žele, da li će za tih 10 ili 15 godina i dalje biti zadovoljne na tom poslu i da li će uopće biti potreba za tim radnim mjestom ili će se evo u ovom ubrzanom današnjem svijetu promijeniti i zanimanja koja postoje, odnosno to radno mjesto na kojem ona radi. Da, i baš tako dobro je to da što kažeš, da li će to da postoji, možda će radno mjesto da postoji, ali evo ja sam administrativni asistent u računovodstvu i veliki broj mojih zadataka koje sam imala prije 20 godina danas više ne postoji. Sve je automatizovano, na dugme se knjiži i proknjižava, plaćaju se računi, sve što smo nekad radili manuelno pisali, znači danas se rješava sa jednim klikom na tastaturu, tako da je i tu vrlo važno, ključno da učimo, da se razvijamo i ne samo stručno, zato postoje sve ove dodatne edukacije koje ti radiš i radionice i koje ja radim i druge naše kolege, znači da svoje lične vještine usavršavamo u donošenju odluka, izgradnji samopouzdanja, komunikacione vještine, kako da se uzimaš za sebe, znači sve je to važno koliko i stručna znanja. I sad razmišljam, Morena, da nam kažeš, evo današnje ove mogućnosti online, mnogo je načina da jedna žena izgradi svoj profesionalni život. Više nije to samo jedan posao, više nije to da se mora doći u kancelariju, više nije to da se radi tačno, moraš biti na radnom mjestu, ne znam, od 8 do 4. Danas postoji mnogo mogućnosti. I
za malo inspiracije za zaposlene žene da kažemo koliko poslova ti trenutno radiš? Evo, ja bi se odmah nadovezala, moje mišljenje da nema izgovora. U današnje vrijeme imamo jako puno mogućnosti za usavršavanje, za rad, dakle online, sa bilo koje lokacije, može se raditi, može se učiti i dakle raditi na svom osobnom razvoju. Što se tiče posla, evo ja sam iskombinirala svoj redovni posao koji je onako, to je javna uprava i to je slično kao i tvoj posao, dakle postoje propisi, zakoni kojih se treba pridržavati, to su strogi okviri unutar kojih treba funkcionirati i unutar kojih se treba držati i nema puno prostora za kreativnost. I iz tog razloga zapravo ja uživam u slobodno vrijeme raditi dakle programe, radionice za žene i mlade, tako da evo to je jedna vrsta posla koju radim u privatno vrijeme, a tu je i dakle angažman moj na fakultetu kao asistentica gdje radim sa studentima, gdje također mogu biti kreativna, a zapravo kad malo bolje pogledam spajam zapravo svuda je riječ razvoj, jer radim u javnoj upravi i zapravo u lokalnoj sredini na razvoju lokalne zajednice i spojila sam sa razvojem, dakle osobnim razvojem žena i mladih i studenata. Dakle, taj spektar svih tih poslova koje radim se vrti oko toga da rastemo kao društvo i da rastemo kao pojedinci i da u konačnici ako mi rastemo onda raste i razvija se i gospodarstvo. Ja, predivno i vjerujem da će zaista ovo da bude onako jedna podrška, inspiracija ženama koje su možda i vole svoj posao, ali nedostaje još nešto. Znači, evo, ti si spojila ekonomiju, što je tvoj redovan posao, sa ličnim razvojem, coachingom, nešto sasvim drugo koje radiš vikendom u svoje slobodno vrijeme. Tako da, zaista sjajna ideja da zapravo iskombinujemo svoj profesionalni život sa onim, da kažemo, oblastima koje nas zanimaju. Jer kao što si rekla, i moj posao je računovodstvo, ekonomija, rokovi, znači tu nema neke prevelike kreativnosti. Međutim, opet sve ovo što radimo, i komunikacija, i podrška, i samopouzdanje, sve je to opet nešto što kombinujemo na svom radnom mjestu sa svojim kolegama u komunikaciji, kada mi pregovaramo za platu i tako dalje. Tako da svakako gdje god da se nalazite, na kojoj god poziciji, sve te lične vještine su vam jako potrebne, pa da kažem slobodno u današnje vrijeme, u ovom turbulentnom vremenu su jednostavno i neophodne ako želimo i dalje da opstajemo na ovom modernom radnom tržištu. Tako da Morena, bravo, super, bravo za sve te tvoje predivne oblasti kojima se baviš i doprinosiš u svakoj na jedan poseban način, ali kao što ti sama kažeš, sve imaju za cilj neki razvoj, da li pojedinca, da li društva, da li organizacije. Tako da, predivno, zaista sjajna inspiracija. Da li bi nam rekla malo nešto više, zapravo što je meni privuklo pažnju na tvojoj stranici, tako sam te i upoznala na Facebooku, tvoji predivni vikendi koje organizuješ u Istri za žene, pa da nam u par rečenica kažeš šta je, o čemu se tu radi i kada će biti nešto novo, pa da možda nešto isplaniramo.
Evo, ja sam nekako shvatila u radu sa ženama, radila sam i radim još uvijek individualne satove, online mentorske programe, radionice uživo i kroz sve to sam dobila evo inpute od žena da bi voljele se negdje maknuti jedan vikend, znači od svakodnevice i raditi na svom osobnom razvoju. Ali pod osobni razvoj najviše su isticale da im nedostaje motivacije i baš ove teme na koji način se aktivirati, motivirati, pokrenuti, da konačno krenu s onime što već duže vremena odgađaju, da si postave ciljeve, ali da ne ostane sve na tom planiranju i postavljanju cilja, nego da zaista da ih krenu realizirati. I tu sam došla na ideju da organiziram motivacijske vikende, evo u Istri, u okolici Motovuna, tako da to bude od petka do nedjelje i bude jako zanimljivo, znači jer se kombinira osobni razvoj, dakle radionice koje ja vodim i tu primjenjujemo alate iz pozitivne psihologije gdje obrađujemo dakle od postavljanja ciljeva do planiranja njihovog ostvarenja, onda uspostava nekih novih navika koje će nam pomoći u toj realizaciji ciljeva i rad na motivaciji kako da se motiviramo za ostvarenje ciljeva i kako da ostanemo motivirane. Nakon radionice je zapravo to slobodno vrijeme koje je jako dragocjeno, gdje zapravo organizirano odlazimo na neke izlete, u razgledavanje Istre, ali isto tako i na razne degustacije i slične aktivnosti ili lov na tartufe ili wellness, gdje je zapravo jako dragocjeno vrijeme gdje se te žene koje su sudionice motivacijskog vikenda, one se tamo upoznaju, umrežavaju i kasnije to bude evo kao da je druženje prijateljica, a ne zapravo žena koje su se prvi put srele na tom motivacijskom vikendu. Predivno, ja mogu samo da pretpostavim kako je to divno. Sama sam bila na retreat putovanjima, recimo na otoku Pašmanu, kada je Harmony projekat bio 2 ljeta za redom, bilo je predivno, gdje je 7 dana, mnogo različitih predavača i programa i to je zaista jedno predivno iskustvo gdje je mnogo ljudi. A mogu da mislim to kada je jedna, ne znam sad koliko je broj učesnica u tom programu, ali kada je neka manja grupa gdje se žene povežu, gdje postanu intimnije, gdje se stvore neka prijateljstva za onako što bi rekli ostatak života, jer su to zapravo žene koje tu dođu, su žene koje imaju slične vrijednosti, kojima je bitna motivacija, koje žele uspjeh, koje žele zadovoljstvo u svom životu i onda se takve žene lako povežu i lako, jer imaju mnogo zajedničkih stvari. Tako da je to nešto super i baš bi bilo dobro da to onako malo podignemo na jedan viši nivo, da što više žena dođe da iskoristi to vrijeme i da se vidi priroda, da se obiđe Istra i da se nauče neke stvari, postave ciljevi i da to bude zaista jedna kombinacija i odmora i rada i uspjeha i svega što je važno za jednu ženu. Super, Marina. Da, evo to su u pravilu grupe do 12 žena, tako da to su male grupe upravo iz razloga da se bolje povežu i da bude kvalitetniji rad u radionicama. I evo, ja pozivam evo zaista sve žene koje gledaju ovaj live da pogledaju moju Facebook stranicu, Instagram profil Smart Weekend by Morena, da vide kako to bude na motivacijskom vikendu, jer evo jamčim da sa motivacijskog vikenda se vraćaju kući motivirane, sa postavljenim ciljem i planom kako će ga ostvariti, a i dalje sa mojom podrškom u tom ostvarivanju ciljeva. Predivno. Eto, ja sam sigurna da će možda baš
neko sad u ovom trenutku da čuje taj poziv i da eto počne da planira, to vjerujem da će sljedeći put biti možda nekad na proljeće. Biti će ih nekoliko na proljeće i nije samo u Istri, tako da evo pozivam sve da prate Facebook stranicu, Instagram profil, jer će tamo biti već sada krajem godine najavljeni i termini i lokacije gdje će biti motivacijski vikendi sad na proljeće. Predivno, predivno, to ću eto podijelit ću ja to na svom profilu, tako da zaista mi je želja da što više žena osjeti taj benefit podrške, stručne podrške mentora, kouča, jer je to nešto što nam je danas zaista onako ogroman benefit, da nam skrati put, da nam takve žene daju primjere, daju vjetar u leđa, da ne moramo da se mučimo godinama i donosimo neke odluke i onda odjednom shvatimo da smo stare. Znači, dajte da prekinemo taj obrazac ponašanja, da koristimo edukacije, koučeve, mentore i da napredujemo i brže i sa više lakoće i da zaista uživamo u tom procesu, jer ono što ja volim da kažem, važno je kako si na poslu. Jer znaš, i ti istraživanja pokazuju da je posao, karijera druga oblast u životu u kojoj žena najviše provede vremena. Dakle, nije da nije važno kako si na poslu, kako se osjećaš, koliko si uvažena, koliko se ti osjećaš uspješno. A danas postoji mnogo načina da se na tome radi i da se to zapravo i ostvari na jedan lakši način i uz podršku. Morena, da li te nešto nisam pitala što bi ti željela da podijeliš sa zaposlenim ženama koje nas gledaju sada i koje će nas gledati jer će ostati live na profilu? Ja bi mogla jako puno pričati i voljela bi jako puno govoriti i o pozitivnoj psihologiji, kako ženama ona može pomoći, ali da skratim, samo bih rekla zaposlene žene da neka se pitaju koliko su sretne na poslu i zapravo da shvate da o njima ovisi koliko će biti sretne. One imaju mogućnosti napraviti promjene i te promjene bi trebale već krenuti od sutra nekim malim koracima, neka daju same sebi priliku da ostvare taj svoj potencijal koji znaju da imaju u sebi, ali su ga nekako stavile sa strane jer je sve drugo važnije u životu od njihovog zadovoljstva na poslu. Evo, ja bi im savjetovala da se zauzmu za sebe, ali u smislu ne da traže od drugih da traže odgovore u drugima, nego da potraže i da nađu odgovore same u sebi i da vide što žele, kako žele i neka onda krenu sa nekim programom razvoja, osobnog razvoja, odnosno razvoja rada na sebi i neka si daju i tu priliku i vremena. Evo, sad je idealno vrijeme, sad smo krajem ove godine, neka im to bude novogodišnja odluka za iduću godinu, da će raditi na zadovoljstvu na poslu, da budu zadovoljne i da rastu i da se razvijaju. Predivna poruka, predivna baš. I ono što možemo da sad na kraju, ako neko od vas ima pitanje, slobodno postavite pitanje za Morenu ili mene. Ako vas nešto zanima, ako vam nešto iz ovog live onako ostalo negdje u glavi pa biste da se malo pojasni ili razjasni, slobodno napišite. Ili ako imate neko svoje životno, profesionalno ili iskustvo ili problem sa kojim se trenutno susrećete, slobodno napišite da vidimo da li je to nešto što mi možda imamo prijedlog kako da iz toga izađete što prije. Jer do ostvarivanja uspjeha i zadovoljstva normalno je da nailazimo na prepreke, na probleme, na izazove i ono što jeste prednost kad imamo
podršku kouča ili mentora, jeste da te prepreke prevazilazimo brže i odnosno da nam one ne postanu blokada koja će nas zaustaviti. Da vidimo da li neko nešto piše. Ako nemate pitanja, stavite onda jedno srce u komentar, da pozdravimo Morenu i da joj se zahvalimo za odvojeno vrijeme. A mi ćemo, Morena, da pratimo šta se dešava kada će sljedeći vikend i da zaista pozovemo sve žene iz cijelog našeg regiona, sve je to blizu, dođite i na konferencije i na neke različita događanja, jer to je zaista jedna predivna investicija u svoj lični razvoj i karijerni razvoj, jer jedno bez drugog nekako ne ide. Tako da ja se zaista radujem i sigurna sam da ću ja jednom biti na tvom vikendu. Ja mnogo volim Istru i Kvarner, tako da je to nešto što sam sigurna da ćemo iskusiti zajedno. I eto, polako prihodimo kraju, mi bismo mogli pričati, kao što ti kažeš, možda organizujemo i neki drugi live na tvom profilu, sada imamo onako prakse kako nam to sve dobro ide. Stavite nam srce ako nam to dobro ide, podržite nas malo, jer smo mi eto, od srca odvojili vrijeme, sat vremena, Morena i ja, da podijelimo neka svoja znanja, iskustva, sve sa ciljem da se pokrenete i da zaista na svom poslu ostvarujete uspjeh, ostvarujete zadovoljstvo onako u skladu sa sobom i svaka na svoj način. Morena, šta bi ti rekla za kraj jednom porukom da završimo večerašnji live i da pozdravimo ove predivne žene koje su nas gledale večeras i koje će gledati snimak neki drugi dan? Evo, ja bi poručila dragim ženama da ostvare svoj potencijal, one ga imaju, neka ga pronađu i neka rade na sebi, zaista neka samo da budu sretne i zadovoljne. To je ono prvo pitanje koje ja postavim, a onda i zadnje pitanje, jesi li sretna? Odgovor mora biti da. Ok, i onda radimo dok odgovor ne bude da. Ok, super. Da. Morena, od srca ti hvala na odvojenom vremenu i na ovom predivnom razgovoru. Evo vidim da nam dolazi mnogo srca, znači da smo opravdale povjerenje i da ste, da kažemo, mudro uložile ovih, evo, skoro sat vremena koliko ste bile sa nama. Ukoliko imate vremena i poslije, pogledajte ovaj live ponovo, uzmite nešto što možete da primijenite na svom poslu, jer nama je cilj da primjenom povećate svoj uspjeh i da povećate svoje zadovoljstvo. Jer slušati i primati informacije, toga danas imamo na milion, na dohvat ruke, međutim primjena je ono što će vas dovesti do uspjeha i do zadovoljstva na radnom mjestu i do toga, kao što je Morena rekla, da vaš posao postane karijera u kojoj dugoročno uživate, razvijate se i rastete. Ostavljam vas sa tom porukom. Hvala vam svima. Ćao! Hvala svima i hvala Kornelija. Ćao!